Migani y'ikinyarwanda yerekeye ku mugore n'umukobwa. Umugore ni nyampinga, umugore ni mutima w'urugo, umugore niwe muryango. Umugore ntajya kurarika, iyo araritse abuza n'uwari kuza. Umugore si umwiza nk'uwumva, umugore umukamira amashyo, impinduka zaza ati ntacyo wigeze umpa. Umugore umurika mu mbere yandurura, aba yereka imbeba. Umugore umwita inka ya rwogera, wamwikura akagukura mu rugo. Umugore umwita inka ya rwogera, wamwikura mukajya ibwami. Umugore umwita nyirabarenzi, yajya kuvoma akamena ikibindi. Umugore umwita shenge, warimukura mugakura inkingi. Umugore uri ku mutiba ntabura umutima. Umugore utazakurushya inkanda, agucura agutahaho. Umugore w'inkoramwuga abishima yikoze mu nda. Umugore w'ubwenge n'umugabo we, iyo uburo bweze bagura ibirago bibiri. Umugore w'ubwenge yonka undi. Umugore w'umupfu agira ngo mukeba yagabuye. Umugore w'umupfu akubitirwa ku ibuga. Umugore w'umupfu amena ibanga ry'umukama ye. Umugore w'umupfu arikirigita agaseka. Umugore w'umupfu arya imbuto agasiga intabire. Umugore w'umupfu aseka ikibi. Umugore w'umupfu ateka bwije, umugabo akamuhinduka atihinduye. Umugore w'umupfu yarikirigise araseka. Umugore w'umupfu yicara nk'uwashyikiriye. Umugore w'umupfu yaje rugezo abyara shikama. Umugore w'umusaza ntaherekeza urwenya. Umugore wundi araryoha. Umugore wihenda yitwa bantanze urusyo. Umugore yaryamanye n'ikiremba ati nambariye ubusa ubundi. Umukobwa aba umwe agatukisha bose. Umukobwa bamushima ingendo akarenga iwabo. Umukobwa w'ubwira asambana asabwa. Umukobwa w'umupfu asuzuguza umuryango. Umukobwa w'umutima yubahisha umuryango. Umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Umukobwa wahiriwe yibwira ko akirusha abandi. Umukunnyi aruhira umuswezi. Umukunnyi mutindi akunira impare. Umukunnyi wa cyane yikururiye abaswezi.